برینانا هێرشە ئەتۆمیک یا دژی ژاپۆنێ لە دەما شەڕێ دوێ یە جیهانێ جارێکا پرسا ناووکیە کوریا باکوور و ئیرانê xiste ber behsan. Sekretêrê Giştiyê Netewên Êgirtê Antonio Guterres ji Tokyo ragihand pirsên Kurya Bakur û Îranê xemameya sereke ye. ما پێگیریە تەمام هەیە و ئەم گومانێ ناخینە سەر ڕێگریل بەڵاوبوونا چەکێ ناووکی و پرسێن ناووکی یەن کوریا باکوور و ئیرانێ خەمامەیە سەرەکەیە ئەم پشتگیریە بەڵاوبوونا چەکێ ناووکی ناکین. Daxuyaniya Guterres hevdeme digel destpêkirina qûnaxa êkî ya cizayên Amerîka dijî Îranê li gor biryareka Serokê Amerîka û twîteka Serok Donald Trump ew ê gotî ew ê kardariyê digel Îranê bikit, kardariyê digel Amerîka naket. Girjiya digel Îranê ne tenê li ser pirsa wê ya navûkiye. Şîretvanê parastina niştimaniya Amerîka di bersiva pisyareka rojnamevanekê da ka eger Çîn û Rûsya û Hindistan wê hewl bidin bandora cizayê li ser Îranê kêm bikit, John Bolton got. Nexêr em digel hemû welatan kar dikin bo kêmkirina dehatê Îranê ji petrolê heta bibite sıfır û mekarekê baş encam daye. û ez bawer dikim ciza wê aboriyê Îranê ji kar bêxin. İran hewl dide gumanê bixte ser bawerî pêkirina Serokê Amerîka Donald Trump. Wezîrê derve yê Kurya Bakur di yekem seredan da piştî vekêşana Amerîka ji rêkeftina navûkî û kombûna Trump diger rêberê Kurya Bakur gehişte Tehran. Wezîrê derveyê Îranê Mihemed Cewad Zarîf hûşdarî da hevberê xwe yê Kurya Bakur ku Amerîka newcihê baweriyê ye. Cizayên nû li ser Îranê dirav û sehm û senedên banka û kertê zêrî û elemînyum û komirî dikite armanc. Lê şarezayê aborî Steve Hanks ji zanîngeha John Hopkins bi gumana ciza dijî Îranê ser bikevin. Ciza dê rejîm bihêlete dê deselatê da ev rewşe dê mafya û bandên tawankaran han bidet bo xasaxiyê digel Îranê. Cizayên Amerîka dijî Îranê bê hebûna biryareka nêv neteweyî renge hejmareka zûra welatan pêgiriyê pê nekin û bi taybet welatên Ewropa ew ên piştgiriya rêkeftina navûkî digel Îranê dikin û her wisa welatên hevsinor digel Îranê. Wezîrê Enerjiya Tirkiye Fatih Dönmez dibêjitin Tirkiye wê berdewam bit li ser kirîna gaza xwaristiya Îranê. Serok Wezîrê Iraqê Heyder el Ebadî dibêjit ciza dijî Îranê şaştiyeka mezin û stratîjî ye. ما نتعاطف مع العقوبات. ام هفسوزی الگل جزایا ناکن و ام کار پی ناکن و ام نابین راستن لشاشیه کا مزن استراتیجیه. اگر ام برگیری پی بکن بتنه بو پاراستنا گلیمه. روشا خلک ایران اودمک آلوزه اونها دیگل جزاینی و آلوستر ببد و خلک ایران پیش روژا کا باش لپیشا خو نابینن. نگرانی دارم. براستی از نگرانم از گنجم و کار نینه. درفت این کاری خرابتر بوینه. هر واسطه از نگرانم دا کاری خواجه دست ندم. و کادشیم بردوام بملوی بارد و خیدایان نه. روشا ایرانی نباشه. خلک همین نگرانن کاویچ چی به. هر چقدر تحریم بیشتر. جزاین زیادتر این دانان هل بد روش خرابتر به و آستان گنجیان خلکی زورتر دبن. ولاتین دیش بری نها هیوی دخواستن وکه ایران بن و نها ایران هول ده وکه ولاتین دی لبه و روش آبوری گلک خرابه. نها بتنی قوناغا یکی یا جزاین امریکا دجی ایران کفتنه کاری و المها 11 و ساله قوناغا دوی و دست پی بکد و پتر لسر فروتونا پترول و گازا خورستیا ایرانی بد. خالد فتاح دنگ امریکا.